Le manatu ao o le fasino mai o le tusi faita waso lau kerisiano le lalolangi ina nei aso fai mai ma mau ma le ainga far from home o lono minga o le tangata e nofo le ainga ai le taimi a ese ai i tapenanga le au e Peru tawa sa maina o le tala le lei i ona po le whengainga tuai o lo iei upu tu ua le au e Peru fai mai a oa o le tama e tu Samoa a o ina matua e leto e te ese a o le asu tonu lava la nei ua fuafua ina le komiti lau to ina mo le tauti nonga tama whanau a whamanu e ina i lo lato uru fale atu i le ao au ina lo lato sahauni e whaawa wina le whina le atu manatu a tarafe aunga ma le manatu a ao le tahon nei e te tau ona iei se tau tinonga e te ulo loto ma lo foi loto fa mai ina ua ave whatangata o tau o le nu o le tua i to tonu o paperonia e fia tangata e whalongolongo i pese tangata Israel. Tawa naule tangata Paperonia. Ale maule a tangata o le atua. E whawhiona mato pe pese i le atua inu ese. Whawhiona mato pe pese le pese i Iova inu ese. Ile male lato tautinonga. Le atua a whai ngalo. Le salema a whai ngalo oe ia i mato. Ia ngalo i lo lima tau matau. Ono minga ue ne tue ngahi oi. A whai o te le tau tau oi. Ia pia e lau fai. E sili pe angungu. Ma nei le tau tinonga tangata o le atua. Tangata o sahauni e ofo inatu. Tangata o sahauni e talia. Nea fia mai o Yesu. Samoa o le whamanatu fo i le mo tātou. Au e sahauni mo sahauni e ola ina o nei asu. Ie manatua. Le ase tau tinonga ua te ulo loto e tau atuai. Le whaasilisili ina o le atua. Le whaasilisili ina o lau e kālesia. I to tonu o le lalolangi. Ma le maua tangata o lo tonu nofai. Whamanui mai le atua. Lau whaafonga ma lau hui whaalonga. Whai se tau tinonga le lei lo loto te nofa moi. Hei a le tempu pūna o e tina mose. Tata le au e peo. Na le ma fai e mose o na talia le ano ai o me te tonu e kupito. Sa tau le atari o le tupu. Ai fai mai le tau tinonga mose e sili a te ia. Ia hanga le anga ina o ia whatasi ma tangata o le tua e manui ai. I lo le fia le oa e vangu ai. Alofa mai le tua le nei aso i le tatou tapu e.